Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Sangti kang hu akele kilit pikajok hum kep dampar kachingnang langmili forest bid along. Langmili forest bid ang kangalong sangti kar thang adampar kachingnang. Sangti ador kijumajok mahardaratum ing hapon cheglo. Seta supplier atum sangti ke pon kang hupon lapen asangti ke pon sitame thang nat ke choklim alo avi. Lasi la sopena jok chiti ni phai ingkoi aningwe long thom sen mahaldaratum chelangsi sangti kang hupon hum kep adampar khangdunsi ing namrai komsai khetuma phan hodai detsi forest department pen chepari deng ponlo. Lapen Sen Maholder Association atum Karbi Anglong Autonomous Council pen a hukuma tengsi dampar truck setami ponangji. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Forest in Charge EM pen setami chelangdun che phanta chuningri padupon. Manja pen Indrajit Teron Karbi Anglong News Channel. Antela bang so area DFO gamane DFO pen Ranjar pen SF. DFO bang ke Become single pisa, lapen dak miltum ranch IC siap sal bangke, prolat kosa. Johnson atum verify pa mepen dak mohol ave ave kagos ave butenang natum labang so hum truck sina gari phan ko pisa tum pinchong pan po. Sister nang kokpo. Ini we apol ni tum dak ajo jolo philo por mohorda tum ke tong nang kok bang ning duk pik. Athe ni to mohorda tum ke royalty ta ke chipi phanda ki sung do poklo. Athe kang hu jasemet pet Borjana area pen teng lok dak hawar kimi la so dak itu sang ti kang hu forest pen atum pen ba authority tum pen phang order ave pin pen si kang hu jasemet pet nang lit dun pi ka joine kang hu pulo de la tum ga adorta avelo thang da avelo aning ha ling su pilo hala so joine ni to mohorda tum ande ki sung royalty gp un e ni tum ador long le ta son si ni tum phonang kok lo la si ni tum so area long ko son si control di ma la bang ge forest sai ki tum man si ni tum chuni ri nang kok po la pen authority tum han da lang nang kok po la pen la dak manjaren sandar long ko pie po si la son je plang dat ma ko son si la son kang hu long rat ma ajor ni kang sam pas bai pen dam long le phule non apor ko an lo ni tum non 10 11 baji alo ta so apor da gari hum kep an non ni tum nep long la mohorda tum ni tum ta ning hang le klem gali sai jok jidelo ni tum ta mohorda ra tum ji tu kisung rat ni tum mohorda tum royalty ji piun e pen cheng lok sang tia dor nang ka ve pen cheng lok non apor ji tu Karbi Anglong long ji tu ke crisis hut ni tum la sona position long nang le rok la so join ni si ni tum ta ke chong hu bang ke da semet pet nang khang dun te bu ta pini ar ni ko an ni li ta ning kan ni thom an ngol chi so lai lo ta me la swang bang la so area long ke chong hu bang khang un edat ason ni tum thek long ta si la so area long ke chong hu da semet thang ti kang hu supplier tum puno ba jat tum puno unauthorized Two lines at the work upon Assam Mala scheme aputak rod atumpen ning kang samsi chepaklang pon. Di Mahasau district arlo Deyungbra haflong tini ali arad atumpen two lines at the work Assam Mala scheme aputak ning kang samsi chepaklang pon. Chiti achiklo ni phai inkoira si ningkan surhinira inkoira ke thom arni di Mahasau district arlo two lines at the work Assam Mala scheme aputak Dayungbra haflong tini ali arat atum government along le anam mati compensation atangka kilong pon pe ajok ongdung arat atum ningkang samsisi towar pi along hang tarampo lapen bangso along le anam mati compensation jongsi long le pulote towar kasela mahut long le tuklong le pusi ningche po mati poisa dia na ityo ama mati poisa nidile ami mati katibo nidio আমি কিমান কষ্ট হচ্ছে অফিসত গৈছো কেছটো দিছে কেছ দিছে আমাৰ কথা কিয় ৰিসিভ নকৰে এতে আমাৰ কথা নেমানে আমাক পইচাও নিদিয়ে পইচা নিদিলে আমি এখানে মাটিও নিদিম কাটিব পইচা পাবই লাগিব পইচা নেপালে মাটি নিদিও আমি
Bangso Assam Mala Scheme atuwar kasilam chiaphan Circle Office pusitami survey aphan Mondol atum pusitami langcharilo. Seta kopi koson loni longle ahem phuatum pata dokok atum ke compensation atangka longle. Seta pata kawe atum si compensation atangka ta longpon. Bangso aputhak DC SP along pusitami memorandum alo pi pachirdamlo. Seta thangnata RDP ponpe ajok Guwahati High Court along pusitami pinpur alo pi pajirdamlo. Pusi dayungbra haflong tini ali arad atumpen ningjepon. Khiruni penkam singdera Karbi Anglong News Channel. Karon agoteu mondol ahi pele amar mati jorib korise kiatu karbar korise soboru korise holeo amak poisa dia nai kisumanor mati ase kisumanor matiu jua nai tothapiu mati poisa poisa henta আমি জিমান হেৰি কৈছো আমি হাই কোৰ্ট পৰ্যন্ত আমি গৈছো আমাৰ ডিসি অফিচতো গৈছো এসপি সুপতেও গৈছো আমাৰ থানা লোকেও গৈছো হলো আমাৰ এতিয়া লোক আমাৰ দাবী পোৱা নাই দাবী লাগিব আমাৰ দাবী নোপালকে আমি মাটি এক অংশ কাটিব নিদিও কাৰণ আমাৰ এতিয়া আমি হল দুখীয়া মানুহ আমাৰ পুকৱালি পঢ়িব লাগে আমাৰ জমিন মাটি কেনেকে দিম আমি হেতক আমি দিবই নোৱাৰো আমাৰ দুখীয়া মানুহ আমি এতিয়া খাবলৈ নথকা মানুহ আছে কিছুমানৰ ঘৰ বাৰীও গৈছে কিছুমানৰ বাগানো গৈছে হলো এখনতে আমাৰ দাবী দিব নিবিচাৰে আমি হাপলং থিনালি में आया हापलुंग थिनाली से लोअर हापलुंग आसाम वाला को कॉम्पोजिशन गांव वाला को नहीं मिला हम लोग आरटी मारने में मिला 73 करोड़ एक बार मिला 133 करोड़ ये लो रेवेन्यू में दिया है और लेकिन गांव वाला का गरीब लोग को जिसका जमीन का पैसा नहीं मिला इसलिए जो छोटो मार्च 22 में जो जिसका पेमेंट दिया वो लोग जिसका जमीन नहीं वो मिला इसलिए हम लोग रेवेन्यू में बार बार गया हम लोग फाटवर के एप्लीकेशन दिया रेवेन्यू से दिया वो लोग खुश मैंने गाँव वाला का वो लोग मैंने नेग्लिजेंस खेला उसके बाद में हाई कोर्ट केस दिया अभी कॉन्डेम चलता अभी भी गाँव वाला वो लोग मैंने खुश रेस्पॉन्स Ihum bokbokar thanga truck kachingkoi. Arunachal pen Dimapur anki ponji bokbokar thanga truck NH39 atowar pia kungalong chingkoi phi. Lason si chitini phai inkoi rahini ningkan surihini ra inkoi rakethom ada prang porphai phlira achitim apor Bokajan police station ke parlo Balipathar Tinglijan arong angden ihum truck bearing registration number AS010C0205 agari Arunachal pen bokbokewan Dimapur an kapile chiaphan kidam bom apor hut kopai kilangno towar ebeng lapuson akisung chetong nanglo. Bangso aberta longsi tong sekot pen Bokajan police atum kachingkoi phit atrak adim aklong an pele dunlo. Police atum pen berta nang kapachini dun atengke labangso bokbokar thang atrak kachingkoi long phitke Bokajan anathupen truck humni kapewang chom lapen gari ame kapatur phak pen ajok thangta chechar chedadlo. Ancho takalisi towar along speed breaker kedukok pen control un edet ajoksi pasui choklo pusi than pon. Kachingkoi ahir ing tangrak angbongta kopai kimi pen driver lapen handyman atum kithi kejang awilang. Sonsi driver amen Ali Hoson lapen Ari Sangho handyman amen Borbar Ali pusi pang thekpon. Nonamat do anasai amu hei hui Bokajan police atumsi sai chepari deng ponlo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Nili BJP Mohila Morcha atumpen pater piponsi free medical camp kapaman pon. Nilip constituency ke parlo chuke alo wopong teron arong along arnisi aparman akejoy pen sekelang ajay mek kedeng pon. India a Prime Minister Narendra Modi amhangke thekpen pache tondunsi district BJP Mohila Morcha atum Karbi Anglong angkang ke thekibi a constituency tin along kedo BJP Mondol Mohila Morcha atumaphan pin khat ponsi arnisi aparman sekelang asai kedeng pon. District pen kapin khat atengsi nili BJP Mohila amai phi phudang phangchopi Kongchun bang aruti teron pi lapen miri timung pi dun mai phi atum pater pi ponsi chukiela BPHC Dr. Tenching Ingti lapen kadokawe medical team atum bangkret troksi an chetong dunsi arni sia pharman sekelang asai kereng pon. Labang so sai kedeng along district Mohila Morcha akongchun bang sangpi Jilina rong pipi sangpi Elisteron pi district along chunbang lapen nilip Mohila in charge lapen man kedo
MACHR Sangpi Juliet Sinarpi Anparta Nili BJP Mohila Dihin Rimbang Lapen Nili BJP Mondol Akongchunbang Sar Rilipson Teron Atum Chetongdun Dr. Tenching Ingti ke thanpon atengki pherangke atum kahumridam aporhut anki bang pharo sira bang phokep ansose se kachelang pontang atum dolopusi birta kiribdam ahut nang than pachini dun News Text Report Karbi Anglong News Channel medical check-up nitum claim form bang pharo sira phokep non lada nitum geso galang onke mina bang de hypertension মানে প্রেসার জন্য আকৌ ডায়াবেটিস মেক প্রেসার চলে ক্যাটারেক্ট কিছু মূলধন অ্যানালাইসিস ট্রাইকে আমি প্রেসার বাংসি বেশি যাও নন লমো হইতো খেলা ধূলা বাং বেশি খেল নেই রকম আকৌ বেশি থাকবাং থাক ফেলে না Tante sarla pini la tum jitu nang tum se kelang ponlong tang nam ke dak pini nang tum dowai pidunong et la son ma. Dowai pidunong et. Mereka kan tung ka preke chinam ponai la buka velo ka. Tang mana non mana. Isi ini to thai ni le mane nang la dagalong le dowai. Ta ka do ka ve bang kon phai bak non se lang ponlong tang sar pini ang bo. Bang paru sira pokya. Te kona porsi nang tum la pini se kelang ing ton ponji. Daithor HS School Pen Daithor Police Station along Kepangthir Asai Kedeng Sonsi Lakha Inkoi Ratrok Duabar Greek Constituency Keparlo Daithor Police Station along Daithor Higher Secondary School Assistant Teacher Daithor HS School Atum Japonsi Daithor Police Station along Kepangthir Asai Kedeng Bangso sai kedeng pon aphuthak teacher pen rat aphan klardak pen kapachini ke majok ahem tun atum sitami hem along kachepangthir akenang sot athema hem along kesa urjong si dokok lepute keso sitami thetan longlok ta thek athema chitimpati longlote banso achiti munit aphan cheklo lipute thetan akeso longlok ji lapen ke ki thuki oi pusitami angnim jong si munit ingnim long lipute keso longlok ta thek lasi ajat Office along sitami pangthir etnang jipusi pherangke athengno rat aphan pachini pon প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আহি আমাক আপোনালোকে এইখন ধৰক ইয়াত নিউজটো প্ৰদৰ্শন কৰি আমাক যি উৎসাহিত কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি আপোনালোকলৈ সকলোকে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ দিছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈকে আমি স্বচ্ছতা অভিযান আমি কৰিব লাগে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি 15 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছোঁ আজি আহি আমি ডেইথৰ আৰক্ষী চকীৰ আমাৰ মাননীয় শ্ৰদ্ধাৰ আহমেদ ছাৰ আছিল আমাৰ অচি ছাৰ তেখেতৰ পৰা অনুমতি লৈ আমি আজি ইয়াত আহি আমি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰি আমি আজি আহি পেলাই ইয়াত এই চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে আমাৰ অঞ্চলটোৰ ডেইথৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিখিনি আমাৰ NSS ইউনিট এই ইউনিটৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ ইয়াৰ কোনো বেতন নাই বিনা বেতনত তেওঁলোকে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু অনুষ্ঠানটো আমি সদায় সুন্দৰ আৰু প্ৰফুল্লিত কৰি আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ইয়াৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক আমি কিছুমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আমি অনুষ্ঠানটো মানে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আমি NSS যোগেদি আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ লাপেনকে দাইথৰ পুলিচ ষ্টেচন OC পুছিতামে কাচৰো পাজিৰপন Athemala puson kapangthir asai kedengki me piglo lake munit atum a ogapran kape mesenchi aphanlo lapen kesopen kapejok asailo lasi daithor higher secondary school lothanbang lapen student atuma phansitami kachoro pajirpon tangte pherangke athengno kaningje alamle arju iksinang News Text Report Karbi Anglong News Channel জনাইছো আমাৰ ডেইথৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী NSS নেশ্যনেল সাৰ্ভিস স্কিমৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ তেওঁলোক আজি আমাৰ ডেইথৰ থানাত উপস্থিত হৈ আমাৰ থানাৰ মানে চাৰিওফালটো মানে সফা কৰে ইয়াত আমাৰ মানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মানে আসলতে মানে এই মানে যেটো আমাৰ পৰিষ্কাৰ সফাৰ এটা মানে অংশীদাৰ হ'ব লাগে
আজি যদি আমি আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত যিটো আমাৰ মিছন গৈ আছে তাৰ প্ৰতি যদি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেকজনে যদি আমাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি ওলাই আহি আমি নিজৰ মানে চাৰিওফালটো যদি চাফা কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আৰু লগতে আমাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ হ'ব সেই হেতুকে মই আমাৰ ৰমেন ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ NSS গোটৰ এজন অফিচাৰ হয় তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু উপস্থিত থকা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ থেংক ইউ Yuria pen banghini abang phu borpathar police ari deng kachingnang ke ongdung Yuria kineplong lapen banghini abang phu borpathar police ari deng kachingnang Lason si chitini phai inkoi rahini ningkan surihini ra inkoi ra kethom borpathar police station ke parlo Sangtipur mate krakhajan naka checking geralong ke ongdung aron alo kawe pen kewan Yuria borpathar police atum kineplong Birta kirip dunlong atengke bangso Yuria trolley pensi kewan ke ponchi ke Dimapur pusi chini dun. Sonsi labangso LP truck apan ke checkpoint padua hut honte meme Yuria pupena jok truck abang pakhang cheklo. Lasi adap aporsi truck along karthang ahormu ho ponsi aron alo awepin Yuria ke pon ajok police arideng chingnang pon cheklo. Bonta kape cheklong le de jepan pura Yuria athak moida si nang thap thiblo. Bonta police atum kedo kacherok to ajok kapatu Yuria ta neplong cheklo. Kachingnang check kadokawe pangrumpet Yuria 300 packets lapen moida pangrumpet 100 packets longpon. Kachingnang check LP truck bearing registration number AS03BC8888 pusi pang thekpon. Banghini kachingnang check atumamen Ranjan Pujan Arta Ningkaningkoi, Asar Buramen, Subhas Bujan, Arong Jorhat District Titabor, Lapen, Rokib Ali, Asar Buramen, Arsa Ali, Arta Ningkaningkoi Ratroxi, Arong, Mokochong Nagaland Asor Pusi Pang Thekpon. Nonamat Kedo Anasayamo, Porpathar Police Atum, Karju Padupon Bomlang. News Text Report, Karbi Anglong News Channel. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me